fia fa fele ya kulingi kula le fiafi fa ya musui ole sunga foi pole ko fa ya siaka vai mlai le mfa fa kasi mai i ngai pokala masangi foi pe on ko sile fia ya fa foi musui pro tv fa fela fa karo fa koi da fa ngarenga le ku mo la ko fa ko ya ko foi mai or ka ko ku yo kurang fa lupe i pa i ainga mo la ko kama foi mo la ko ainga le malu fa malo ya fa karo fa fela ya kama ma ko tina ma tu la tunu ya maro so fu mo malangi ma le maro supporters mo Samoa a ko yo kuranga ka ku po fela vo ka ku mo ya fa fela ya ku ngang fi ma ngang fa ka ngai kula ore ka ko po kala mo ta ya ngai kula o lo ma ko fa ka sia ko male ko fa ya fiu se ku ka lumtusi ya fa pe foi ya kama mo ku la sia kama ku ko fa mai malai o se mako fa ka Singapore nge fi fa ila ko ngi fo kulanga o yai ya fo fanga fo yele nge fo komiki ya mo le aso ko ngai asa pe ko sila fia o las ko ngai len ke ak ngai sa fa se vari file mo sa vari file mo fa lo ai ya le ke aku ile fa nga malo por minority government ya me se foi ya malo le mangaku ko kero kako circular fongo o ngara savari ya sa kai la ko fafo ya fiu ya sa fa kasi fo le fianga fo fa mu nga ya misilu kisua ya mangisi le manu mal pa yo la ku pe kai mai nga fa kasi nga sko nga wa esko fa ngisi fo ma ku ka ko ku inga ia ko poko mo fa kasi la sko nga asa nge inga ia fa ko kele ma ia mo kur ka ko mau ya ka kong fo ya fa pe ese finga ngalo fo i Australia Brisbane ma Sydney ma Melbourne ya po fe lava i ku Australia o ya mal fo ka ku ya fa pe fo i America yo nga skeke fio lo ya i Samoa ai le nga e fa inga lang inga ma ese fa mo fa pe ya manga e fo nga ka nga lo fo i Wellington mo Christchurch inga ia fa lo kele inga ka ko mau ka kele fia ile mela e ku po Samoa a me sa ka ko ngi fa wow sininga seule karinga seule le baya ku maka ku melo ku Samoa yo la ka ko kango fo ngi so ngam ka pe ma se mako fa so fo i male ko fa ya fiu ya fa pe fo ka mama ko ya asiaka ya maro so fo lo ko fa fiu fa pe fo ko mama ko e mo ya fiu le fiu lo ko kam ka ya onga fa yo ku le ya oe asiaka sa fa kargo fo sa fa fe maro ka ko yo ka ko kango le ka kom ka op ali kai sa ngoe lo sungare ya ka sa ya o talo fa ile fa ia mal le tunu na wo mo tu le se ngati ya o se tu para fo ia se nganga to walta po nga mau sa mo la le fa sidia la se po fiu o le tu i tu ile fiong fo ia ria tawa por sungale ai ngatai na o mon fa talo fa lo ia tu pa ia me malu sa mo yo na tu langa fa lu pu pena ai o te fa talo fa tu fo ile tu wa veia uma se tasi fo yo foi la unga ya o te fa talo fa tu ai le pa ia me malu o le sa mo fa fonga mai le tato po kalame o le tauta iae ia ele Blue TV ia o te whaftai e fo i le taria ino le nei au ona sori mai a taftafa nei ia wam ta upu wha malo ta autu wha societe ia matulanga wha pena wha malo se fo maua le ia taua wha malo fo i le tō wha vai malai se fo manuia mese tatu au whainga ruenga le Blue TV ia ma le tauta iae se fa fera e Pafkai le ya kau al sa mo le bangoa. O ke mua e fofola le mila o ngā whangua. Le anga e ai le kau a fo e lea o lea e sifo ma lea e sa. Ma o vai sa uinga lau whaafonga me o whea lava ke lope. O papa a awai. E whalofa ma whakalofa e lea ngang whaaloalo. Ngā ua ko mua sa kele o le ia kawar sa, wha popo fo e whakalenga ia fiu par ko wha, le whionga le kupu fia ia whamui ngā.
Whapopor mako whakaalofa, ka whakolu o sa moanga mua, kala lelei, kama maainga, ko mua mapule. Ka whakolu whakaua ngai o whai ngā malo, ngā whakaika i mai i ngā. Ka pengeka, pāre menge, o whisa o whamasingonga. Aore kumu kumu, o le ao o le malo. Malo le pale, malo o ngasai. Alo le whakokoa le lilo mai awa upo e whai i koa so pa lauli me sak pa ikia. Ya. Malo le ile. Langi ma mama soi fo banguia e a ko sa e pa. La ko fa fiu. Ka ko ka foi fa malo foi le soi fo mo ma langi mai lo. Sunga fa fai la wa. La mo ya o fiu. Fai so kala mo sa nganga foi po sa foi po la ko fa fo. Mo mafu inga e le fa mo ya ki o ye ma le nganga kongo le aso wa le ko kal mo le skonga ya sa ngai a sulima ya sa ngo pora kongo la le ngol fa mo ye me bero ko no fingal Ani. pa tai le atau foi fa fonga anga ya tu no pa ia na tu no mawalunga yo papa le nga e mo au pa ia mo lunga le aso ma le aso e le paiona tu wale ngā ruenga whawhai launga. Ani. Ai, ina ua tupu le tūlanga le las whaleili. Ia, sa mata usi a, ia, le pito nei a sa fune me tolo niu. Ani. Ona le baba ai whaatula whale ia sa leutongi. Ia, sa murianga. Whale ata, ia whapehoi sa fune me tolo niu. Whale polu ia o le maritoa. Na era se la ngona mai ina ua baba ai atua sa tia le no fo al fo talai. Ani. Le no fo al fo talai o se no fo le silio na ta ua ya sa mo atoa. Ani. Ai na ua o ia le mapu fanga lele pe o la le mo ngana. Ha ta tai pa lo. Ani. Ma ma ngi ma di vai to la. Ani. E na o ia no le mapu fanga lele. O fa pe lo. O taula na si le failaunga. Si le fue o Samoa, si le toto. ali Whaonga loa le tofinga na mai le matai e lufi me le iai tau si ai inga mafio anga mese le no male atu no. Mani. Ai le whai unga lava le whongoftalai malana sau noanga ina ua tolo pole fono lana upu whapea. Tolo pole fono se iei se aso. Ona u o mai alola ia le whai upu le na. Lona winga. O se ringa tali seu se tau whainga. Mani. O lena tatou mai tau laulu. Ia mali fue le loa foi. Ia ngal pale mene mau na tūlanga i le aso. Mali vai aso i tu atu. Mani. Ai na wo o mai loa wa pasia lafo nei e lua. Wa whatu mawina pea le whainga malo na o le minority le atoa e tu sai mali lua sufitu ni sui e tau na whatu ina. Ua o mai loa lai le taimile le lafo muli le na tau whaapea lo le a tau lona ave i tuol whangtalai. Peo i nā tonu na whaavae me eise manatu. A tonu la. O i tonu la wai loa i loa le matenga. O le a le toi mau popo, ma mau sali le tātou pale mene. O i al whaavae. Mani. O na tūla i loa se manatu peo le fisili le ataua. Le ala le tūla i o fiu tau wala au. Mani. Ma le nangono fiu. Tātou tālo lo le atunu. Ona le ua mai atu fo i Samoa, o loka le ia tau, e tu la i Samoa e whaali lona manatu e ala i awala o protest, po o sorotete. Ona o le upu lava leo te tau sisi ai. Whai mele upu whaperitania whaatemo kalasi. E fisiri ngia lava. O le ale le tool. What is a tool for human rights? Tasi ale tali protest. E pe o le tali atu le malengang whaalalo le ataua. mali malole telai fiu e folinga mai o a menga kupu sa ko la verkai Sa to ala berta. ai pise i ole funge ole la folinga fa ku e be se fon fa kai pe ngale nga pe ma ingi la kiki ai lau i lau fa lo ma lau O tūlanga nā wa ane lau saunoanga lau sunga le atau sunga pa ufu sunga le tātou a inga le whale manono ia mesa le tō whaori ma le tō rua tula whale. ole upure ngai fa ngol tu ole upenga ole pawa le upenga e fa nga Ia, e ka konge fa le o ka ko manga pau lava le lea penga. ole solo Iyo e. File mu. Solo file mu, solo te te e. Pero que so filemu le foi fa nga que ro
Pe lava ona whaonga e atunu u maururunga e a matunu o whatem kalasi o tātou wa aia. E lei lava se si tū. Pe whaonga fo ini tūlanga fo ilea ai pau lava le tali le sau le tono le tūla fondo fo ila lea le Declaration of Human Rights. Ai nga suma le iwa le UNO. Nena whaavai le tasiva whaavaru. Lo whaapea mai. A whaape e fia whaisau manatu wa le mautonu sau atunu wa ese tai wa whaasawaina. Whaasawa i o tangata. Pau lava leo le awala e ui atuai. O le whaisa solo te e file mu. E pēstani atu lea. Awa lewa na ola le fua. Sa tuu lava e le whaatu kumanga. Ma le tō whamanino le tai o le tātou wang whai sunga lauri. A waelo iai le ufumasani fu ele iai tui balea ia lauri. Lauri le mane toa ma le wang whai. Ai sa tuu atua iai le whaatu tuanga ma le mea atoa. Ai ina ua sa tia lola le no foa le ole atunu. Langa o i ole no foa le mo le malama sambo. A tato wo nei le atoanga. E le mawhai ona maru e lue. A ole sui la lea. Ole whongftale, ole sui leo le aole malo. O ia le wata o ia. Pei lava o whainga nu. O li i pou matuatala. Ai e le whongftalai, ole tu ua. Ole tu ua e ta ole whongftalai tu tonu le sau whainga whalino. A ole whongftalai le iei nei. O ia la lea ngā te whungainga le loto a toa ma le motion po o a lava tu la. O lo iai a te ia le whinga ngano le tunu. O le whinga ngano leo le aole malo. E peo stari atu le whapopo ai le. Maro. Se kemi o aku a whainga. Ngō mai kaua wa sa ka pasal por ka le valu foka mawanga le solo o kore sa whai ma sa wale ko fo e makawaka po se ko sa winga sa whai. Asa ko mo le vida mon. Pe fo ringa mo ngai o ka fa e fonga nge ka o po la pong sa fa nge nge la fu ama. La sa mai kau sa mangaku e keringi se o aku pe nga fa pe anga o ya wala vanga o. Awa ele ila pa se kemi longo ngela ku o pa mo ele. Pise me o so fa fose. Io e moni sa noanga le atau. O le tal fa no tonu ai o ma se taxi fo yo sui lango. E ana no fo ana sui lango le mto sina i me fo ia. Ai walanga na fa fose ia le tulanga le. Pena ma li le fo mtalanga na bat. O le aso la vale na sa tia e pena o le dima pe se fulu minu telefono ale panemeni. Na tau mai ai le ata ai o le mea te tau na ngai goilo ia nei sui fa fa polu. Na wasa fune mtolo ndi. Ai mo le taimi le tai au ia na utali tonu lava. E ia le nganga le ile la anga due. Na ia lava lo fa tua pe le winga le o le fa tua le tua o tasi. Sa mo o tasi. Fa tua ngana sa ia una o fa tua lava. E to tele lava le malo le tunu o sa tio la tunu. Le lava nga nia inga ua fa interview fa tanta noa ia na isi fo sui la tunu. Wani sa no. Le ko fa vai mai. O le aso fi ngalo wa ngo ra ku kire o ia. A sa mo kala o la aso e meso a wala. A ke longa i lo loko a ko sa e fi mo mai le fa kasinga de ka ora skonga. O le aso fi ngalo i lau mai kau ma lo si sila wa. Ia o le vo ke lo o sui ka ia le. Al ko mo ma pule pa ki o ko mo pule. Ma o kal fe ngai lava lo suma fo ngai afiafi. E fai o masu pa ki Mari. Se fai sa fam kalanga me a ko le ku sa rau si. Ore kari ko ngare ai ngai fai kau le parmeng. Kamai kai parmea marka pengeka. Mar parmeng a ko ele mal malama le akungu u ilong fa vai. Nga kusia ko inga. Fa vai porque le me wa soria nga le menge wa kup. Mai ole fa vai vo sa se singa nga fa ko se la fo se fong fkalai. Ole ibi ku nga constitution no samo alai kom. Ole fong fkalai le sa nga ku fiu ole ao nga le malo manang malenga ar kaminingi. O le wa ku lai ku mo mapule o le si fainga na ne la fai ai o le ngu le malongo fa va e longo makama ainga e longo ku mua mapule ka ma ainga ave e ai le finga ngalo le pensa ngo fiu la wa el mali ko la wa el ku ya ku ku pu ku malele fango la ke o
o ngā kāu le iai, o mako maanga ngao e sala ulula, pe mūr fuanga. O le upo mūr fuanga e maua le inga vea o le kālonga, i pō, a uminga e alu. Ngā wala wako dea sau, o ke mālo so o ia, nanga o ka kai manga wa umi o ke ala ko maulu i lalo lapa o la au. A le inga vea o ka alonga, ai a o inga mūr fuanga. O lo inga o le sala ulula, o le upu sala ulula de vasa mo kipi le ulu susungu fa kusa ile la kulowa le vasingo se fa mangi ngonga upu nga mo ma fu mai nge isi mau me ia ai o fa o le fa fe kai ke o foa o i ke fa ile ko wangu se ka ngaka nga kau ko okasia le kau a kuli le HRPP alu fai mai langa paloka. O le kamale le puka kasi e pe o le kala i fale alili. O le asiaka i nga fili. O puia o le kupu i lo loko sakpa ikea o aili sakpa ikea o i kongo au ki langi. Po fea lava le piko ngu. Fa ali lo au waile sko nga. O le asiaka nga fili o le unu makua o pai konu. Longa lua lo pai, ala kiki le si pai. E pai fa kasi la ua ma siaka le lunga prokala. Kwa la ngonga fa ngonga. O fengi mea ua pupula mea ko fa aku le lafo. E ko ku au me se ya tui o la uo. Ngai fa aku le lafo. Ala o si le fia sa monko mga ese pa me. Ai fa aku la lafo la au. La me ko e ke e le lafo le. O fesa uai kou kula fongo ia o rule e floa. E lua loa sa moa. Fa mai papalangi kau ke o le loa le lalolangi. Te moko si e fafo e paloka ma lufu kasi. Fa mai ko inga sa moa o le LAW e sai sa moa. O le LORE o le Lord. Le ngā lai ngā paloka ngā makai. Ko a sui ngei le fiku iwa. Kere ka wakua le au ke loa fasolongo pa le mia. Sui sa moa e lenga mea ngia ia ka kau inga meki. A ela vea le la au alau ka mapea e kari mai. O i le ua ngungu wairi ko au. Wa ka kafe e se ai vai kafe kau ngā o le sami. Wa kafe i lalo i vai au kafe. Vai kafe. La iki. Kalo whae a sa moa. Mai le ala ngā kula i mai o le fonga kua sa moa ma kumua ma pule. Le ngoa e lau paki. E le whapiko ala mangu ia kasi e leo sea kungu ngā au fiu. Ma le ia kaua maa u makangakai o le kungu lau kel. Anga mako le iloa e sa o le mea la e whinga waila uli marwaenga lea. Ma kue le kuku runga e whaingi mea. Ora kari a kua le ale ia kau. Malo, karai. Fiu. O le kongu ala le whamoe moe o le skonga iwa o le kako karoanga le asongi. O le au mai o kangaka e lau te sila fia e le sa'o mele kupu sa mo. Madi. O mai whai lango. O le misano o le kunga o le longo o la ko umalava e sila fia e le sa'o mele kupu sa mo. E mai whai loa la ko e la ko ke. O ai la le whaasanga e ke ere. O wa e ingi si fo e ale kula la whai mange. Ia ngat pawala ngat ke o whale marolo. Madi. O whea kongu le o le ala o kuma fa moe o le soro kele inga ia au sa bali le mele mga mi o le fa moe au tu lava pe na sa no ma siri ningia au sunga le ya taua e te tau lava na au le ofisa tu tonu o le malo o fatasi o le United Nations Organization o ai tele la malo o fatasi ai o le a mawhai ona mai moa mai le malo o fatasi. I lona pulenga matunu o kemokarasi uma. Ia o whai se solo te. A waile ngata ona tātou solo te e whaonga e mea social media. Ia peise i e le o whaingofie na talitonu wina na vaenga. Ai o le solo te e la vai e ona whatinonga. O tūlanga i e le whisiringia. Ma fai se solo te e whaatino whaapenei, pe la o mena wa matou whaia. Nea wa matua mai le ala tunu, ma fai le, ma whaali o la to manatu, fai ala to poster, sa babali fi le mu,
Pei lava lao le autu. O ia I loa le tiakom, tasina vaenga. Wa e lua lava wha malunga o tumutumu ia I malo. O le malo taupulenga, Commonwealth. Ia malo o whatasi. Ai mese lava le malo o whatasi. E pei o tūlanga ia. Ai muri atu sina tali popo o e wha atoa ila utati. O le aunga mare wha moe. Ia mai loa mai le tatou tuumanuo. Lo tatou tuumanuo atu. E wha I loa atu ia I latou. O sa moa la watupu ai le malaia lea. O le atoa lana pare mene. O le atoa tangata e taunu whaia I to finga. O le o ngatasi ma le wha vai o Samoa. O le atoa foi le luasfu ma le fitu e pasi ai le me taunu whaia le fono ale. Ka peneta ma le tamaitai pare mia. Tu sa wa matua soli lama tu la fono. E peo se... Ole ngala ole mele manga o mia fiu ma siaka o le kungu ufunga me ma mai pana za me foi ia fasinga po ole me mela ki mar kauli lo mai a faila sa vali le fa mo e fa sanga ile I fanga il maro fa kasi male mar chakom ia po la vale le fanga il Commonwealth e la ko swinging usila e la ko sui sa mo e la ko sui Australia o longo winga e mga mia la ia nkako ka foi le ka foi lolo puaka inga ia mo mori la sa vali le ia mo kako ka foi la e mo mori ka pule inga ia o la sa vali le I kongo ofisa ia o fa mo nga fa mo na le atoa pe na sa no ina ia mfai on try uma avenues o meta media whatever le alu le ala fa sala lau le ngata o le wa alu le media I lunga le social media ai o media ia fa newspaper ma TV peila le talfati tai tauna I le Herald le asolea taunga longol TV1 TV3 ai mai se le au te lengo le media New Zealand associations ia mpai fulana longo le association fulana le commission of human rights for the human rights commission New Zealand lato ia me se ia le malo New Zealand ia le tūlanga lea warsanga le mua tātou. Ai peo na madia lau saunanga I mea I o penas. I o e sa moa. O le wha moe le la a fio mai a le sunga fo I a whamuina. Ia sua. Misi luki. Ia a watu se au te lenga o le sosoani. A wata tō penas. Ia ma le whalalo le atawa pe tu sai waksid. O le wha moe la e le whapenga kakiro karango whapeo o supporters al fast. Po supporters al kumua ma pule. O supporters a fia e o a whaka le chapipi e lo fia mele kupu mai whanga e kau o ngā fio mai la e lango wha moe o mai kau kunga ingi se le chapipi le sko ngā I sa karango ia to lima suia le chapipi le na iai na matua I tau tino o lato ia na wadfo la ilunga sa ili o lato I ngoi lunga le o le malaya le pa a petesa ia la le stala le leia lato suafa mai ngoi tono petesa I le chapipi ai moni la usau no ngai le mele na ta wele point le o le fa moe o le ia tau la teli e le fa pitoa na o tu mo mapule po o le fa polo to finga e po o le ia tau mai o I inga tai po o sesi la vai le fa pitoa manu ia tas o la so foi le o le masalo le a fesili na I le to fa mal fa utanga I pe tamaititi tamamea lo matua tina matua mo mia uma mai e ia sau noanga whapitoa o le a tu atu lewa noa I le Mike o le a mai moa ma sila mapue sau ngoanga mai lei tu malo a whai lima tasi tu malo I tono parlimen taunga atoa lima tasi o sau noanga nei pupu tu si mai sau launga e au fia mai ei mea o le wasatia ma whainga le le tato malo e o se turanga le atoa tu samartiki o le whaukuanga la fiu o amsaro ko kero la ka wair ko kero ka ma ko le sko ngai so le fia ka ma ko pe fo le wa mo se me fai o ngam kali aku me le fia o le ngona na me la ngona wa mana ia le ya mana tua sa moa o le amana ia le me le tu awana e ata tau le pule ona ta tau fai ale na ta tau le ngata fai launga ai mai se lava la tono sa ti o le malo e te tau na mana ia le la wo pe na ma di lo fa siri le ata
motu ala ngona le fia o nai tamama nai tina matua le mele. Wa mana ia se whaatara no atu. A o sina mai moa le atu nulau tele ala social media. Pe o le tulangana le atau. Wa mana ia le atau. A wae e fua la i Samoa. O lai loka le tatou ai atau. Na o atu o tatou tamao nai tina ai loka e leo leo le atau. E whaasao na whai le atau. Whaasao na whaali le atau. Ma lau na fai e tula epa ma le tua pipi le tula fono. Se ilonga e mai le permission po le ai ya pe whaatanga mai le authority leo leo. O le city. O leo leo e loka ina tato e atau. O le tali e le hai e le loka e leo leo ni tato e atau. La le sau lalo le whaavae. Nu melo sfumalto. E le loka e leo leo ni tato e atau. E o le tali etu le atau. Malo. O le kano whangi al pokalama. Inga ia mamaru ka ko ke la sore a wangi fa me fanga fa ku fa kalie langa ele manga ia vai me fafo e a ka ko fesu ke mo pe kalie ula ele manga mira menga I kaimile ai ka ko fa mari ia fa mamalu ia ka ko loa o sa vari le fa ka ko le mo moli ile Commonwealth malo fa kasi o le choko ia mangisi fo o Pacifica o lo kuli maka ile mele ku Samoa lewo ku I kamfanga o fafo e fsusangi mka pule ku Samoa lo winga la mga me ka kamakua ye ngai go fofo nga fa ngo foi lalo e ya o ngai fangubai fa le ko breakfast ka mo ye ke o fa le kongu se lo moko o le lunch ya okay ya waranga ko kia kwa oile le fale mar Kentucky ya mar Burger King ya mar KFC ya mar McDonald's mar Carl's Jr. le flea market kirkaya nga mar shopping center mangele ngale lua mingo ke savali ya rala okay ya menga le kafe menga al fangu baila mar breakfast ka o ke okay man kwanga so ya o makosa vari ko kasia ya o breakfast la ai mo sa bali mo o ma ke ka mungu ai ba ia ka makapoia o ka make le fayangi le fayangi maruka ya wa mai la ko ia ai e mga mia la ia se breakfast le la vala por calfa o le mo fa la e sa ngo wa la fo ngar ku mai o ka o pinga sa ngo fiu o fo ku mo ku mo po le fa mai e ko kon ia le fo ku de McDonald's mar Kentucky ngare ka wa e fo ku pick up la ka ma fa o que foi esse me ai ma ele o express que fo ku o sui kai ole ko mon pule ba ngala o prepare ko mon pule e fai ka opunga ya wa kasire me bo sa wai wa ka le sanga nga la lo pa ki sa mongo fa ngi ole ale pe ole ngi vo ele ale ku mangu wala la ngo ka wa ku o ke ka wa ku ya ka ko sa we sa pipi den ko fia ko le pa sa u ele STUP sa ole ore kai miringe ele ko e fai ngi pa ki fai I lo ku lo finga ngalo ku a kulo ko finga I se mese e ke au I e fa sala o ele ku po lo uso a ku sa pele angar kanga a ku le me sa au e a fa ka si o lo se oli o se oli o manguia po le ok fa ko o le me sa o le mo mia o le sia o maule e fa lo pope o ke le ve fongo vo nga e luas furkolu ko la ya ku la o fa si ve va ku lo fe un pa ke le fa mai le ma ka o iba un alo ya u fa u e le via le ku ngi me le mai le anga o le fa ala nginga o le me sa o le me le e le kala ku nga e mo fa me sa ari sua que o que me que fio mai ele já me lá fia se la ka ela nga le o fi e uma fai ma kai ma o ia ela va ngoa su mai su ale ko lu ma ngabe le sa mai ia o le kako kai a maka fiu la se kai a maka mar kai me ka o ka ko o e fofo ia kama foi kamaru ka fo ia ngai ka kamakua ia o fai mari mai la ia le wa ka fo nga ka o le o makeki io e o fitu le tato taimi le atau
O le fitu lava ia ma sania o le hule o nang mātoenga fuisa vai. E kāle le kolu le vavea o le vanga le wafu. Na masangia. Mari. O se tangata tai mua. E tauna vem fa tai ima. Lala na ne no ta ual mena o te sawa ia fa pong cha kai pe le matanga le ngai le so le ngate nei. Ai o le fitu wa ai. Ai e fa longo tu la maruta o sa mo. Au fo ile ba be mai le tama martinali fa ile no ta matanga pa mo maruta o. Ma fa popo tu langa le o te lenga. E amana ia o e sa mo. Pete HRPP, pete fast, pete MTP, po PP, pe ala palonga. Pule mako mua. Pe pule matu mua. Talia uma i tatou uma. E mo o mia la wai atau. Langa o le pale mene. E do se pale mene na matou. O le pale mene sa moa wau. Le tu nuu le wai ai. O le oto e anu fo le fa pe se ilonga le vaenga le malo. Le ai. E se le government. E se le ka o le nation. So it's a whole nation. So ia pe o le tulanga na le atau a le fitu. Ia o tu ale balu. Ia ele leila mata fitu ala o isi tangata ba ai melo le le fu al fitu. Ia mata lono fo a fe ala le. Ia mai kele ke minga wa ka ko fo. Ia mai fo melo le ba fo ko a fi lo fo. Ia o le fitu ala nga se fu maltas. O bala na umor suka umor fu maltas. Mari. Fu ai fai fu ia na ia ta tu tama matina matua. Mari. Ia ai lava le la tu le panga. Le afaile la to le panga fo le ta o to aima o le ngala utala e no fo le la to no fo ani e fatino mai e au malo si le pas ne fa moi malo e amaka le loku fa manga ko e fai de loku alo ia o ai lava le fai fe au le a kala a mai ia o sua vo ia o mang fa winga long coffee fai fe au pasta e so se fai fe au o mea sa mo e amaka le loku o male loku benga ka ko el file mu vai o le la longo le ko o lo ko fa sia kam ko ia o le fionga fa muinga ia ko fa ya fiu o ke nice sia o le ka ko activist o le activist lenge le la fa ka ko ka fa ma ikenga se mea inga e poko le ko e fa lo la ko le la ko lango se me o se la o ko la ko ko winga o pese o la unga o kako fa file munga o fa kulanga inga o kaka kungaso inga ia ba ku kaka yaka la ma popo sia kako o ba lupe o kango kai pe al fainga le ongo suka usanga ia kako ongo suka usanga si lai smooth fa pengan mena malo o kako fa mo moiranga ia le foi lo ko fa fu ya lo ko fa fu ia fiu malosi ia fiu malos ia fiu le na ngai foi o le fiu malosi lea a o le fiu o le farfia e salolonga e le ke mangingo ia o lo fiu malosi le algo male to talo papa ia e la ngosuma ya fakumiki le usuma male to talo papa ia fatumiki e maliu fa fo se fatumiki wa maua ia le to mata ma inga no ona to uso le male to talo papa ile uso fatumiki no atala o mo to mai ta ia o tanga loa fesu Adi. Ela fai nga fa mau fiu marosi le. Ya, sa ola fiu marosi le. Le fa vai nge lang wakala fo lo nga fa i le se me kala ngi nga. Fa vai. Yo la fi kau. Ai ela lo nga ngo ai pu o ma nga ya malu finga o yo vai lo. E malu vai lo. Fa le lo su fo. Ya malu vai lo fiu malo si. Adenga nga o leo aba. Ya. Apa mai ku pulang au pia ku fa. Malo mama. To fa sia to vai malai. O kala ko foi aku wa fa na vela. Sa ngo a fiu. Mai nga longo leo. Wai ska ku sabat ya. Ele se me ka a fi fo le nga ka. A pa wa nga longo fo le ka wa. Ya monitor le safety le public safety. Na nga mal fe ya. E wi e tatu fa nga lunga ni ba nga le mutia manisi au ta fo le tap tapala. Ya. E ai lava le metal public safety va inga la tele leo vai leo ngai mangele longa e singa fa ile mele fa mai e inisi wa ko bene me fa mai fa sa nei le ai e sa mo na fa sa to leo oi ma to fa tanga ma to leo ai mai la leo e tau leo ma to mai makamaka they look after us young people the policemen here
E mai va ai ma ko. Au leo sa mo. E o fa sa ka ko. Mole ka ko ingi leo la ku. Leo ala ngu ya na ko. Ale ka fo na St. John sa. E le ni me pa me sa ka ba le ko ma mai ke o. Le St. John le na umbidi. Ya ba ga. Le na tu wa tu le situ. Ya ba ga. Wa mo ni wa me ne tolu e tau na yai. Tana i se tatou whale ui tu lau lea nganu. Mare. Male whafonga. Ia lai. Nau nei e le ambulance po le male bang pule le tine mu. Ia me se pule pule ngā leo la tu salu na sangale mu. Ina ia mal pui e o le awia le awala. Ia male sabari e ingo nai tamama tina matua na se alu whanau. Au mai lau pepe. Nang o le ia tau. O ori tina pare sau ta fawa i. A mai lau tina tama e whaali. Le, koso mai me honga le koso. Ai no ia tau. Nana ngai nei tamama na tina matua sa le aso lea. Ia mai wheelchair. Ba le ta o le Maga ia aso. Maga ia. E pe le papopoto na le ia. Masalo la kaulongo pe ni vai aso fo i maru le ku. A le o failo lo fingalo fo i mo fa mo le skonga ia fa sa ka fai mo ka ko ma vai fa penga fo i. Ia, ale ia taua ma le tātou maftanga. Le ngalo a fi e siona vau. Ari. E le tūmata tila o le nei whalawi loa ma le nei tāpen penanga. E sa moni lava le upu, e le whama i tea le a whaksala lau. Ari. E o sesi o le community, e te o lo nei tangata whaktaua. O le alawa tātou whapsangai. Ia, a mea o aulai o whaina mele ia taua. Veo e masui o le por kalame nei le fionga ia fui maono anae. Pa tai tele la bala fionga fui maono anae mo lo fava no ino lo ofisa ma le alfa salau. Me se to falva malai ia siata, fale malu. Pio ia me spoile lo fa tau tenga ma le fionga ia bui. Tam fa sina ia to le fo. Ia me se foile fio mai o le fionga ia fo muina la bea. Ia po le to falva malai. Fava no mai taimi a wale le por kalame o lo tau saungi atu e nei laso spuma lima la stona. Ai pe o le nal faftaile e nei atau, faftai fo ili fava no ina o lo taimi, wala aulia e maua. Fama malama le tatu sabadi. Ia atono se tulanga fa pena o le ai le tatu fa moe. A muri to e fala tele ati. E tatu fa be falongo pe tau taiae. Faftai tau taiae ma le Blue TV. Ile nei whaama ite ua tātou lima whaatasi. E se mele nei o uso anu whaatasi. Ia ile atua. E pe o le tulang whapopo atu lea a o le upu muni a whiu, langi ma maina le tau whamaua. Mai lama le ao le malo manana masiofo. Sunga isui ao, ia pole a fionga isui ao mo la tau whatua. Nau fionga le tamaitai pāle mia le whaatu la whanua ma lau pāle mene nau kapeneta na suma lima. Patalo fatu mfaftai atu. Ia mai sere no fua pule. Ia le tatu pale mene awao ma le fionga le fonftalai ma le masui ma malu le. Ai mese lava le fatu tuanga lo ave i la fionga le e le tatu taitai ia por sunga la uri le male toa malota poi malole toa malau vaenga sto luas fun. Ia mese lava loa sa moi ona tupu maona e. Fatu funganga ma sia fa solo fa le polu. Ia male la balua wale sa fa inga tina mata maita ia mana ia au le ina ilau wale aso lea. Wale aso fata wale ina ilau ta maita. E au le ina ilau ta maita. Ari. E o le fata ia tu le mare ngang fa lolo le ia tau fa tele la ba mole ava no. Ia loko fa vai mle. E fa fkai fkalai fiu ia pesa ngofo e lo fiona ko fefo me nga fa fkai fo e lo sunga le ia ka wale sa ia o le mafa ako whaanga, o las ko ngai lea i le pō. E uma i kako sisiwa uma i le tula whale, po le orata, kako uma i e le savadi. E pule a o e lo uru ka la, lua ka la, koru ka la, e o le sefuru ka la, lua sefuru. Kau ke o, i o e whaia kako ka la, e kako o la wha mau popo ai le kere o mea, kako komiki ngei, e o ko wha mai, o le whionga le kupia wha umi ngā misiru ki sua, e a o le kofai a fiu e a masio ka mai ko e inga o ma ko le pe ku vai pengi kai mua e ga e kai o la ku a pengi kai mua fa kai kele mo ma bangoa e ko ku nga barbaru sia o la o ka ko fai ka mai kai nga nga lo fingalo le a ka sa i le kau longo o ngi misi la po kala menga i kum ka ko fa mo e malenga fa dol ka soi fo inga sa mo.
ia le ngā Samoa wa mai a koe se ma ko fa so fo I ma le ko fa ia fiu ia fa pe fo le ko fa ko ma ko ia siaka wa mlai po miu ia fo su ka ia le ko mo pule ia ka sia ia fa mo nginga fa mo a fete malanga Samoa asfulu fa ia le ale wa sui la ngol ka kusabari wa si se la lo ko ke ko awalo le ba be la sulim o ia okay ke ngofo la sulimo la skonga inga yo no nga ba la sulong avor ka o e serveng fa ngumela fa polo fe serveng o ngumela su fa sulim sulong ya okay ya ale la saulo malo ka ya felo ya okay fa sinka ko marolonga ya onga fa oler ka pokalam. If you feel mo na rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e losful po sene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol wa so pe silia tu foile te fa ngai dai so se ta vale ma ba wailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e ba fai pikile ta vale mai le maleva le faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe mo moli tu foile fa tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook ole Moana Rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. If you feel mo na rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e losful po sene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol wa so pe silia tu foile te fa ngai dai so se ta vale ma ba wailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e ba fai ora pikile ta vale mai le maleva le faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe mo moli te foile fa tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook ole Moana Rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. Ia, koe whawhele aku ngi vai ngor kako pokalame. O leo mai aku lea vai ngamo mua, ia malafau aku muli aku, ia ko whawho ia fiu, ia mal ko whawho ia asiaka, vai malai. Ia, ai leo au mai, ia le whionga fwoi whamui ngā, o lo sunga sua. Ia, o skasi fwoi sa kaula mua fwoi lea kai au, ili whao mapupoi ngor kako savari file musa whai oi mangele. Masaro a ko mai kau o le o luma le whafsanga I mara Kentucky KFC ngai ngā. Ia ngā la kako poko I kai au lea. Le kurai fiku ia masaro o sukasi wa kaunga mai a ma ka ape forka ko ma whakanga I le aso. Ai lau sua profiong foi a fomu ngā. E ingi vai ngā sai mai kau mai le misin ma ko karonga. Whawhel ko nginga. La ko nginga wa o kou le o kena singa le mea. Alo mo fakalo foi lau o fionga le atau ya fakalo fa foi pa yeman malu se ka ko mu fa penga nga fa fonga mau mai nei po kala mi ka u mo se ka ko mu ya fa no lo mbai la vai lunga la wala foi ko po kala ya kuri me ale kai esa mau mai inga ngisi mele wa pe yo le fa mo nga le aso le Vole a kumulo ke. So se sila vai se me se vai nga fai. E do se me se pa ki po se. Yo vo su mai ale. Ya le vai malaya. Sia ka yo ka yo si pa ki. Su ka. Su ka yo si pa ki ya nga. E po ai lava. HRPP wa le fa pe HRPP uma ka kasi de la ngonga o la ko su fai pule mala ko me pena. Ai o le melia. E ke manga ko ya o Samoa.
fai lau filfilinga sa loko peke alofa I lo wakungu e ke le manga oi e ola lo wakungu ui ingi ka inga le amio kong e oi o le kako leo la le ku whaakasi wa kako le mwhainga ko aku ka kawala au kongo le whalfonga a o le awala la le mwhainga ko sabalia iso kako la ngonga ia I loa mai e kako kai kai le mea le o ki ai finga ngalo man loko le ku ia ole au ngala le man famo mole ole aso le apule lo fale ali ka ia ile soifu ole ku ia masomako gola e ka mo fai e fai so kako le o longo winga la so se la e lava kala fe ngai ya ise ai foi se i le mua wa ke le foi le chapi pi ngore ma ngai foi nga pe fo ko ngore ba ale ai o lo fuma fa wa me fo ka maru lu marka ya o foi melo o ka maru lu marka ya sa ba be fo ka u ye o ka ya fo I le aso ko maru fai fa le fuma fa ngai ke o kare se e ka kala la ba so se ko nginga se le fa pe wa le se me se pa ki ma se le ai o le wha moe moe o la ngonga le kungu ulau kele. Samoa, o le la ngona o tātou. Ka kou ke kaunga whai ilo aku ka kou la ngonga. Pūre le kangaka ilonga la ei. A o ke kalo aku I se o kumalofo I whaleaka. E ma koe ala ma kukongi ngā le mau pa vai oso whai ama le pea peo. Ia peo ka kou e a iale I o le kangaka la I o raka ia le mua pai ma le ma penga. Ia ka ko nga la I me nga e li fu nga pi fai ma e ma malu fu le aso ma I sua pui o ka ko kalongo fo ia la se me se fa ko nga mo la ko le maka ma mai e po e fo la fi a wa nge o kilangi ai le o ma fai nga o mai ai po ngisi fo o lo o fai nga ngo fo sia ko ngo ma fa pe o ka fi a wa ia le fa mo au kwa ma ke le la se me fai mo la ko ia man ko fo le o ye so ka inga ke le va babing e yong po o le Facebook la ma le le YouTube fa penga o le Facebook ma me fa penga o fa o mai lo wala au o share like ku ele fako ko mengi o le ofanga pa langi pe fa sa mo ko ngula palangi puria o le nganga kisawai palangi fa Samoa ai mola ko vainga fa ngale nganga perkangi nanga aku kilo ngai kanga ia a mesio mauli po Pasifika e fi lo por me aka ko le fai e ka o fu la fa ngama le ingisi ka o ke le fa ngale ingisi mola ko vainga fai ya la ko foi fa an ko ben fa Samoa ya de se me o ia igual fa nga fai e ma ko forka ko fa mo o mo ringo sa vari fafo Mori sabari fafo inga ia o sabari le ya kon fi fai kau fo ingi si fo mbalo fa kasi I ko bengi mo fi mai ko bengi ya masalo la ole fa kwanga la mo la ko ye ngo fo mbao le ma marka ko Facebook Facebook social media share inga ia kele fa ali mai ai lo lango e ka kalo ko fo ia Australia fes ke uma Australia o lo iai Samoa uma o mau mai ngai pasal launga mal ko sina mai ia o ka ko la ngonga fa kasi ka ke ngofo ngai o le winga ngale upu le susu lo fa malama ma kirki o le winga ko ngale upu nga ai le fa pe la ngal ka ko ngofo ngai ai kia I ka ko ko ngu so nga fa ia le se ban ai ka ko ke ngofo ngai ma kilo Samoa le ai ma sesi ele o kongo o ko ngu ese lo lang ele fo inga mai long so fo Samoa si ba ko ku e ka ko nga kangi ya ku male fa kala ula o mai ka ko fai ka ko ia ai mai ka ko fai ka ko malo mai la ko ka yudu ka ko malo wo kia le ya ku Samoa au fe o ia wa fium papa au wa fia wala ngonga loko mafakia male loko alofa ua manga o fa sa fu ka ko me fa mole io mai fa ari fa king or ka ko ngonga fe lava la ko e mau mai ngi fa sala alo fangia pe ku ya las ko nga io la fa pen fa king o boy fa moi nga ia ka ko mai ave ka ko ngonga ia ngala ngonga I fu la ia la ko o kalo fa wa se longa ka fa nga wol palangi fa ko ale la ngonga le lo fol mo Samoa ia
ma le ngā whaaloalo so. Ia, am salo la ka kai fo musau. Sa me fa pese ka wa la sole, ma ka fa fia. Ia, la ngau ka singa pori on ka ko o la skoa. O ngale i se wa o le mei fa fuse ia. Yo ka mau ka ke va sa longa ile va vea o le fa. Ki o ke fo la i ko ngule. Yo ka la kulo, yo pole alo ka fia mo e vai akule fa fo. E ka ke ku lunga mo sa vali lo. Mo sa mo lai la ngonga de i ku e finga. Finga le me ambio Kongo le tua. Ia, o ki mo ko ala Facebook mo ka ku ya Yo, mo ka ke voi vai le ko mo ile. Ai fa pe, ia so. Yo ka Kongo la. So vai vai ko la assistia. Que la ko ia o fiu mo. Que la ko o mo ko. Ia. Ia, o se vai nga, sa no pe por ficus furu ka nga ia la mai ka. Ia. O va. O va. Va ficus furu i vas furu. Ia o se mafka nga foi le sa va ver kaimbi. Ala sa a ver ko ke. Ia mo salo le al fa mo nga ai si me foi nga ko fa popo le ko va nga la nga ko me wa. Ia. O pa wa nga ele fa malu se ko nginga au kas ni ai. E pule mai lava ka kai e lunga la ai ko le o amaka nga sau le winter. Pule ka nga kai. A ka ko loko e ku fa kas e langu fa kas ka ko loko le ka mo mo ska ko ku pele. Ole aka penga fo le asinga o mai pe lava le fa malu skingo ka nga kai wai manku fu ka ke un fala o ma wala ai so ki kala so kulele ya mai fo le kulele pa o fa kasi ya kai me kas mai fo la ki kala ya ma singa speaker fo ka kai o ai ma como fie la file mu ele ko yese pisa o nge pisa ya o ya ele manga o mia ole ka fio fo ilalo ya le ia ni pa ke le ke la ya la o mi fa fa ngola de ya uranga le lalo en fai mamalu fo ka ko mea e alo ia le le yo fai ele ko ia fo se ku fa ia se songa pala au lunga son leo ma fa penga ai manga o mi fo ile mai o ka ko pena fo ngai sa ka ka bela nga ya pena la po fo ele a me ra ki danga fiu ke fiu camera ka wa ia mai le lo aku I de ngola ku si mai o le pura uma o le si lua o ko ka me ka ape nga ola ia pe la pisi I kusa pena we e mo vai ka kola pisi wa kasinga me ka wa kere ka ko ma ka lau le I ai mal mamalu se ka ko ngu ia uma lava ka lau a fe nga sa malau pepa ia fa ari lo fingal ia fa mul muri ko fa fu le lau ka vale mai a fiu ma oile ile maoka ke fa lepe ave lapis ia la puaka ma fainga nga a se ku lalo e ala nge yang o mai man maloa ku fo yo ki nga fo yo ko fonga ko fa lo mai ma ko rio ia o mo ka mo fai ia ma o se file mo se ka ko ma ia fai le ku le mi ko mo fa mo moli ia fai le mi ko mo le tu pe yang o fo ya ku fo I la ka le skonga ole a mi kongu fai la mi kongu o me sa o la me la pisa se me pe a fai me sa leia fai me sa o ma sa va vali file mu ai fa luma mai luma le lofa fa mo mai le lofa luma ia ai manga ia wala nginga la ngonga le o ka ko ku so se ku inga fia la onga o le wa ia le me o ku le ia ele se me ku fu ai le se me nga makai e ma fuanga wala in kupunga I mea ma fa leo ska ko longa se o ku pele sa mo e pe se ko fa popo ku le o le fa kai o me sili lo mo se o mo langa le ke sa o mo ko wa ia ele kawanga ko fa sa mo inga ka ko man ko ni ke man o yero ka ba ngoi lunga I fa mo mule ko ai pa yo se ko le o ele ka ai ia ngai ka kai boka wa lu ngi anga po ngi o ka le fiu kali ka o no ka ma ama me pa mul I mai ma fu le ko kai mi ko ke fai ai mai ka o no ka ma ele ai am se kali ko ko na o ka kalo le ko fa ma ngalo ya ki ko ia o ke mi ngi ia e ma fo ko ngi mai lau ma ia a le ma won ma ngi wa ia ai fa le ko ngoi o lu mo sit fa ngale tu e oi pa wan me alanga le o kon ma ngabe
o le alanga I fingau le mea ia whaia le mea whamaongi. Ma le ame o kongo le atua, ia saba vale e uka kukangaka. Ia ngā, o la whapopoku ngā I whamanguia kele le akua ia ki uko, si uka kua kungu. Pele sa moa, ia whamanguia le akua lau whionga le akaua. Lele. Whapea fo le ofisa mamalu, I le usom. Ma le ofisa I ka penganga ngai mea umawai kako fisoka inga mwha leo I uka kua rangonga I si uka kua kungu. I whamanguia kele le akua I kako ofisa ngai. Ke lola le koe fasilise kala la whapeonga sau ko mure whareaka. Lele. O le ai foi rankongi maa la foi raskonga. Wanga le pesia, fia. Wa uma ku funa ngā mga Filo ia kako. Me siri leo mangingo le. Le aku uma lalulang. O ngau wha mamala maku me uma sangef. Lele. Ia, ai le koe ese me koe o ese leo ngā mea. Kako filo ele skonga. Kako whangau le aku e sa vari ruma le ko sa vari ku. Ia. Mal wha lolo lava. Soifua ia. Soifua. Ia, lele. Ia soifua sa mos se waku pele. Soifua. Ia. Fai kako komare kiki ia kako amakorore kako issues o ngei afiafi. Ia. O lewa mai aku le whakananga foi mai la kou. O lo o fufoingar kako whamui moile moraskonga ile la saungei li kulai fiku. Ia, whamui moile kāre fiku po kāre fiku le fiku mo le baru kako i umoi o. Fai fosika ko e wanga kalongoanga whero inga. Ia, rai la kai foi whale inga kere mo kako stalls o makiki. O lo avangoa mo kako e mwhoinga e vai aima. Fai singa wha maru skingo. Ai, o ngei a fiafi foi mar kako o mafkanga. O baso o len ke ngei le lo baso len ke ngei. O kele yo mea maria foi sa kako mai mo e ile. Mai mo foi mo si silela ko kako palmenge me mo mua. O la foi lua ia e mkwa makaukia la foi e lua lenga fai e le chapipi. E fai ale la kako fai ngoio le sos. Le wa ave le sosinga. Ia le maka upu I le whamsingonga. Inga ia mwhai ei o ngā mwhai whamsingonga. O ngā lango ia le whamoe. Lenga ku inga. O le besenga leo le whongwhakalai ma sui whongwhakalai. A koe ma le maka upu lea. Pei fōlinga mai ua ngai ia le pare mia. E kau su e se whamaunginga ma se whamau kuinga. O le whaamaungia, ua lua ia lafo, ua whai. E le mwhainga e seinga ia. O le ale winga orkala. Orkala, whai le lafo le chapipi, e le mwhainga e se le palmia. Whai le lafo le alfast, e le mwhainga e se le palmia. Pe la fōringa mai I lunga ko le, o le maule kau mo mori whapea, a whainga e abe la ko maule inga ia fingau le besenga o le whongwhakalai ma le sui whongwhakalai. A wha popo ma le maule. O le wha mau ko inga o longa kofinga wha parimia. O nga ua lua lafo ke kele ele mwhainga bese i le parimia. E makau kia la, ia makau upu ia la kako kikirok nge iai. O nga ua le mwhai e lafo e lua ke kele lava, a pāki, o ngā ese se pare mia, e le se pāki, le la kawa ngai le pare mia, I se wha mau kū ma le whanganga ale whamsingonga. E wha mau kū la, le mea lea ua whingangaro I pāki e lua. Po lea lava se senga fo se whingangaro pāki ma le intention, po lea wha moe sa iei. Ai langa, ua wha mau kū ngai le ko mau o kofi pare mia a fonge ia a fia me I kongo le paki la lea le vaenga la lea se paki e maria lava la le vaenga lea le vaenga lea siringa nga maria le vai o le lafo o le mangaku le pare mia e le ma fai o ngā besenga ia kako vai ku ngele fonga ngele ile lafo la le ese le speaker. Ia o leo kako mo manga ko kikiro ke banga nga se ise pa ngole o fa vai o moka. O kula fonga ko mau. O yai ka kire mfanga ko ilo. A ko fo mar kilo mar sisila la ko fo lo mfanga mawa ia
ia fa vai le mar kula fon ku mau kongol mok e su mai pe ese vai ngem fa inga ese le fon fkalai ia ele ese expressed o fonga ngele in words or constitution en fa inga nga ese le fon fkalai ma paula le mele wa vongongi on ka upule nga mai ele fon fa ia twala on the doctrine of necessity in court e abe e test kongol court ia ako ngwa ing ponga le ngapa afa pe nga paule ole o finga ngalo ole la ko mau e abe mka upule il fam singa be sele le fonga fikala ia ele ola se loia ai ma ke aula ma fonga fikala mka upule ele ma fainga fai e ole mka upule doctrine of necessity ele fainga fai kongo se parliament onga o parliament e ko wai e faari finga ngalo o fai pure lava ia e mo ma se ka fio finga o song finga ngalo mas se fasalanga fai ake ele foi la mai kongole o kusiria o fam kalanga o kula fongo o fonga o doctrine of necessity ele pa fonga testing e fam singonga ale la or banga ia e test kongo fam singonga ka upule ia la ka ko kirkiro la le ka upule ma ka rusia la si ka ko vai pola kongu lava le mka opo o yai le fai unga fam singonga o mka opo le e fai ole avako se vaenga le se la kopaki ai ko avako ma doctrine of necessity e funge test ai kongo record yo ke longa kring para skam sar por fai nga popo por as skala fai nga fai fa opo se me fa pe wa ole si me mali ole fa ka ka mo nge el pari mi el fa sa longa la vale la ole cote test ele mele ma ka fa be sel fon fkara ore mka opure fa pe ole a se finga ngalo ol fam singonga ai mang malo mai ol ka ko fon fkara ko fi mai le chapipi ole o mangingo alfa le sangwanga al palmia ol ka ko fon fkara e ko fi mai kongole o le whanga o pāki i kua ngai, rongo inga, o e kau ki kira le kula epa e kofi mai ai le kako whonga whakalai. O ai la whonga whakalai, o ai le whonga whakalai kau ki kiro. A kako ki kiro ngai po ai sisi o le tāpi pira iai e anga waa mo le whonga whakalai. Ia pa wara kau ki kiro o whonga koe. A wara ngo ia lo ia mai whoringa mai e whonga e whonga kau a wea le kulanga le. Ia kailo i sako skofinga ngano. Awa ke loa ia orai ngase ia le fai pule makua fo ia salapi ngaki ia ai o ke le lo se si ia pe ku ia sulmanga ia a kongo e le sulmanga ia le fo e sa ngoso ia mai ke la fo ngon ku ia fo ngofkala manga e pa ba sulmanga ia e fai ma fo ngofkala pa fa pe kulanga le wo ia finga ngalo ka ko palmia mar ka ko palmia o le nga malanga ngai perkangia il fongo le ale chokom le faingai ya onge msalpo onge kaya ole kuai onga bero de sirkele lava ole ale me al ka ko pakire fai le pakira ka ko le fast le lus fu kangaka le lus fu fai pule afionga fai pule lai kongole le lus fu le ole aska ko me o fai wa lo fai lo me fai fia me la foke vai aku mo ka lango ele cha pipi ka opule foringa mai or ko lo leo mo ka fai poi po lava ia le cha pipi male sosila afiame wa mausali le vaenga le ia makau fo e ala mausali langa le pe o foringa mai le la kau vaenga le cha pipi a man ko for kula fongo ele nge filiation fo ia me fa penge po sori fo skula fongo kula fongo le o fai me fa kasi le la fa mai le palmia le ai mo ke do la ku ale le chapipi o me ma ale va ya kuyaka ma me ia e ko ki kilo ki ma sisi la ku ila ku ila kom ka opu e fangi o la o fa kasia ka o ma fa kasi ko ki mo fa kasi ko ki me o malava la ke va ya ku ala o fa kasi ale le se fonu lima le aka ko le sulu lima fo le ale fast afia me le asocia afia me ia male vaenga le chapipi ai o fasili le la kula imangi
o le a se mea o whai e reka ko pāki. E counter ai, pe mawhai ai o ngā sila i se fofo. O le whawhika auri leo wa sawa ku i, wa sawa ku i ko ongo, leo wa sawa ko i mora ko iwa, ngā sawa ko i ko iwa, sau maisi mea, ole, lango mai le chapi le wanga i lona whamsingonga. Fōringa ua mo kwa ke le lava la whahinga, ma le pawa le wa uele, se furu lima le. Ma le anga i whamsingonga. O mo kwa ula, ele whae le ula ai, o mo kwa pawa lava le mea le wa ye le ko suma le lima le. Mo le wanka ko kilo i whailonga, wale vainka kaunga nga kuri ko iwa. A ke masalo sa kuku awangoa lava male mangaku e se kai me mwhai ei o nga liu fort ko whaari ko iwa le ia ma koe o mai e lango le pāki. O le test, le lei lava ma le test sili le sa whaingi. O le pāloka le nga whaingi. Ai umaenga le ai masisi o lako e. Nga pāloka le whanga le lafo le al pāki. Le lau mo ki ngoro. Leila o le ko iwa le ua le lava ngai o le kule. A le se whainga. O lo mangaku. Masaro ka whainga au e ko kero ka kore mai mua mai. Wa kaun kuri. O kero para mo ko kuri. Sa kaun kuri ngei. A le kuri ngei kaun ka kuri le whainga ko ku mawa kua. Mankua fo. O kero longa ele ko whaia lava se whonga se ilonga lava e mau kumei. Longo winga o le bave o le ngai oi. O le bave fo inga ka ko wha solo. E wha auradu luma whonkanga ia. Wa e lese whonkanga whaia pia wha peo le ko ale. O le ko al mka upule ngei paki. O la ula karsanga pia whai o kimsalo wa ko wha. Inge ke o wha kusau kala kimsalo wa ko wha. Ele po umang kuri. A whai wa umang kuri. O le mkwa maanga ia lava. O le mkwa maanga ia lava o le. O le mka upule. O le mele iai. O ke mi umara ngai fongo, fai mai. Fa ngoi, longo winga. O le sa fa ngoi ava kero ke. A wang sa for kero fa ngoi. O ke la fongo fa ngoi. O le la o sa no fa ngoi mulmuli lenga fa ngei ali fa fongo lenga so e ku fio so le wo. O le lo po fio ye. Ai o le kaiminga sa mo kwa manga o mi ai. Le lako lango lenga lenku umi. O le kaimi kongwa lea. Le kaimi lenga whaile lafo. E wha ake al pari mia. O le mokwa manga o mia lava o lako o le kaimi lea. Asu aku le ai. Lea la ngai ulava i ngā pāloka lo lava i. I la whanga ngai oile. I le whakuma winga o le kofi pari mia. Ai walewa nga wheo ai. Walewa nga wheo ai ma kamu whai e. E a whanga e. Nga whai aku. Foi e mai se me fa mo ki ngoai wo e kongol paki ia nga fa mai a borilei e o la va le mele o le lopping sa kam foi o ikua e kam foi e awange e se la ko mai fongo me fa penge sa la ko foi o manga me fa ngu kulua e nga karanga a excuse pe pelo nga mai ai o mangi le o mai ia ke o la va ia a le o ngei o kai au la so mulmulia mo kaun fa isfufuanga al kako paki inga ia mau ki ngoa ua kuli ko ivalea a fai e uman kuli ko ivalea on kula i mela ia lea o se furu ma le lima o la ko ua uma nga kuli longo winga ua le aise paki mai o le minority government issue ua kauroa o nga ave ele fas i kula fongo awa e kusa lava pe o se furu lima lako e minority lava o ongo e minority ko aku maleiva lea e minority lava o anga se furu lima lako ye se furu varu le chapipi lo se furu le fast o longo wingala ele mfaya lako nga faya se fainga malo ye kaula ye le fast wa kau nga o fare famasingo e ave lako mau mua wa kuli sfuru lima mal paki wo lenga la ko paki ola o le famsinga wa melan ku ye o fai ele faia wa kaulo la ku mai le fast
o ave mo ka pure fam singo ave yai o lo ye ka ko suma le lima le e raninga le malo ai lengi la ko paki ma ka pure ngolua e ye se fulu lima le raninga le malo ai minority la ko paki o ko se le manguia mere ko ke ba ke o le wako o kula e pa lango le minority e sao le minority e rule le majority o ko mo mai ka puno mo o le o kula e pa mala ko vanga e lango se vanga ko ikiki inga i mfai vanga ko ikiki o ngo mai e fa kula e fonge e fa kamo e se fainga malo e se vanga ikiki o fainga paki male fa kula fongo pero o kaula bela vekele la fa kalanga pa pe e bo mai le winga la fa kalanga le fai o ma kwa maki kila le affiliation mare so kanga ale cha pipi male asosi le consumer le lima afiame al me sili lenga ka ko vai o le sawo kula epa al me fonga makanga ila ngabelenga fai o le palo ka lango le kumau o fiame o se kwa makanga nga menga o fai ile vai a maroi fa fo kwa makanga kele a le fo sili makanga pe fai ko ke mo mai le mele o kura i mai o le sawa kula epa e lango se fai nga malo e le engi paki unconstitutional ele fa kula fongo sa o lango vai nga ko lango mal pale mia ele se paki inga ye kula i mai e run le malo samo o lo e paki kele ye ko lua o le chapipi mal fast kuso o run le el kamikiki ye kakamaku paka kikilo e wai e se fulu lima fiame se fulu varu kula epa los fulu ya lauri al mari ko a le la wa run el kamikiki le fai nga malo ele ai son kamam son kinga longo winga lo kala le son kamam son kinga ele se paki ko e run e au ngoa ma se fai ako sesi o ia kaunga fa kula fongo inga langa mera fai o le winga kala wa lango nge paki kere kambai paki sori kula fongo e running ka ko fai nga malo o le menga le silinga makanga ba ya ko le fkau onga le minority government e unlawful o le ala o ka ko kikiro ngel ka pula le la le sim ka pula le ka ko kikiro ki no ka pula ya o menga ka pula le o ka ko o malo wa umo hoi options o le malo la ko ia aka ko kikiro ngei sa ele malo si anga le kupu mengei o le la wa le ai se ka ko majority party wa le melen kam fo ele le paki o le sa o declare o lo il malo o ka ko malo le fuluiva ya le la wo ngeli siva longo winga o lo se fulu ele fa lo se fulu onga run se malo wa ka mga mia le fulfiku o longo winga la ili vai mai aka kikiro le la malo ia wa vai langa kula i mai fa se fo fa fikau de onga wo le se ka ko majority party se fulfiku wo le fa se snap election wo le malo foi ia le vote of no confidence o longo winga la ele la se me le malo fa inga fa le kulanga le wo ye ka ko fa inga malo onga le la ko fa mo kasi la va fa msingonga inga ia fa se finga ngaro fa msingonga e so di kula fongo le se fulu le lima ko so di kula fongo le minority government that's the only hope paunga fa mo bonga le yenge inga ia kula i mai ai se fa ka ko fa fikau le lo ko punge onga
kau whiorolo mai la ia le o se mea mwhai o kula mai i Samoa ma le kako whainga malo. Ia, o ke le roa la is kou whinga ngalo, ma le kou sila, ma le kou mai mua mai mea wa kupungi. Inga ia o nga kasi ma le kako, o nga kasi ma le mea leo lo kupunga i Samoa. Mai kako whainga malo ia. O leo wa mawaku, o le si vaenga le kikiroki ei o leo wa ke moki ngobo ele le kusi wo o le il kako Commonwealth. Ya o lau le kangoinga ngam ka up salo o skasinga o kamo whainga o lo kako ngā lue whakasi inga ia makwa sila ia akungu ile il whawhika auri le wo il kako whainga malo. O whawhika auri o se whainga malo o makwa Messi ele ngakanga Messi ia a o le mau kongu o whinga ngalo o kako kungu i kula fongo e whai kula fongo o le maoka a kula fongo whaavai o Samoa ia ai maise i la kou fo o kongo ngei paki ia onka ka fo o kula fongo i le sunga fo i fionga fo i le kako fongo whakalai ia whapenga fo i le kua ngai ma la kou fo i lo ia o lo ia fonkoe ia me se fo kako i ku el kako i ku o le whainga o le fast ia ko ia kako fast 20 lea ale kula le fia me ia la fo ia lo ia ko lua ia la kako anga i lola e whamsingonga ia se whai po feo nge lo ia po fea le kua nge wa kako nge whamsingonga fo ringa mai o la fo ila wa ima lo ia siri o le kua le al whainga nge le so siri a fia me wa o ia o le whaukuanga mo le malo ya ai le failanga le ngol malo le ese yoinga ma finga ngalo lo ye sili longo nga fola awe ma lo ye sili ole ni mka upule ma ke longa fo ye ku le e ku mo le mka upule ya o koinga me ye ka ke ba ke Samoa wa kele ai ka ko a me sanga ka kamako wole fa mai wole lopo la me la ko me le ku pu Samoa ya le ka ko kalongo kako karango o ngai ba ainga mamao ia. Ma ngai ba ainga ia le kako kikiroki e. O me e ongo kupu. Ongo lewa ngai ia. Fia me malanga ba ainga whamsingonga. Ia whamoe moe kai au. Ia le lobe kako ke mau aku o saban red foi le fast. Le fast le laudio malia koa. I whamsingonga. Ma whamoe moe e kaunga o whamsingonga. Ka kaunga aben ka apure whamsingonga. O le ko iwa lea ua lengi pāki o ngā ua kude le fast. Po ua bese le fast mai kongo lako whainga pāki. Ia, man mga apulawa lea o le minority government. Inga e wha mausri e lako fofuanga fo ima le malkulanga o lo iai. O le a kako ua se malolonga. Ia o koe fo imela ia le wha waur kako karuanga. If you feel on a rental se whālau ilo antula na whaabitoa molema sino Februari mamati. E lusful po se neua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avro ile se i e afe tala Samoa ile whai unga o le basina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli a tu foile whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa ma avenga ma tu olo yaile tanto account New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asias ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le pinga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Ti vai tele e whangangele e whamsingonga i se kaimi bave whaamua ka apule el parimengi inga ia bave o ngā wha ngā solo i a whongkanga
ia mai se ka upu ia ka wakele e ka rangi fukunga inga funga ele a fa singo ke ropo angi la ko me fainga fai a ke longa o se fa mo ka nga ave ka upu pan menge o nga ole ia me ia fa le kongo e ka fiai ia le ia ka o manga o fongo a kala lava ia kupe ia a fai ai le se suinga o me o mangi ka kalngo ai longa winga e kwa pasia lava kala o kupe pe a fai kufa kasia ia fia me malanga ko sfulu ma le lima ia ma le se fulu ma le fiku le por suma le balu foi le chapipi ia o pasia la ia le majority which o le lufu fiku ngumela ka pasia ia over ma kwa lufu fiku ai o ngai baanga nga le e ka ke kilo ki ai o kele o mai lo foi iloia kasi foi nge baanga ka o kele o loia lo fa ngai le nga ke loia sili ma la ko foi vasenga inim ka pule al malo ya a loia foi ale chapipi ke longo po ku fa kasi mo loia al malo ya loia foi le fas kup e o ko ai sem ka up onga wale fa ma welka ko le fa ma ia o fa mo o nge me uma lava o lo ia le lo fo le ku ia mo kai inga fo le ku mo sunga le ku ia la ko o lo faia ia fa ungo me fa pengi ia wale manguia ma le o samo ia mo se foi kula ia i kulanga fo o me o lo ka ku ve se nge ma ku fesi ko kele ma fa lo fesili ma fa lo fesili ya samo ia kula me ka ko kai mal me lo ia samo nge vai kau o nga ka ko o ela ia le isem ka pu foi ese le kiki mai le vaenga le ile fionga for kawa anga ia nai afa nai ma sianga foi kam fainga le fai kaimingai o kam fai le inga ia momori sa bari fo ia mo sangi se milionga a fin ke o milionga le in sangi le mga mi le fionga foi ia nai e sangi ele mka apu leo longa ia finga winga kongol mal ol malo ol palmenge ngusila inga ia kakala ia le free visa foi la ngai kakala mo Pasifika ele nga mo Samoa e mo Pasifika ko ya makaudia a fa pe e fa mga foi longa ia finga ngalo ma nga foi kam foi ngolo lo kam foi ia mangu ia ko foi leo ka ko Samoa inga ia koruma singa free visa le kam fai le kam mo le longa lang petition ia po langa unga inga form ka upule mangku foi o ngengu sila e ongos fulu akungu o le fai ko ngengu sila le ngi visa ongos fulu akungu pe sila kiki o ongos fulu ele la mo ongos fulu akungu o lalangi o le ngengu sila ele ngi visa e fai ia a ka ko kirkiro ngel so kanga Samoa mongu sila ka usanga kele makai minga ba e ngu sila ka ko ar ngei lava ka fa pengi o ngei lava ka fa pengi ka usuen ka ko visa ka fai pepe fai nga renga o ka ko friendship foi la le lenga fai mo pepe fai nga renga o ar nga me ia o ko songa le po vivange fa fonga mai ngam ka up po wange i overstayers mo ko penga yo ke longa o se mele lei foi pe a walanga nga bo lunga o social media ya be se foi ia ingisio o me foi sa ku fanga foi Congo Fast Supporters Group Worldwide em foi aí onga e paroka yo pa wala paroka ku se lo swafa ma lo address ye makiriki le la paroka foi le ke fia le skala ngale lo fingalo e longo ingal ka upule le mai ka waku fa pe au ko kele ngusila ko kele sa mo ngusila ke ba ku ro ko kele sa mo ngai o kele la po amerika le kele sa mo ai longo lu sa mo ya alon ko ngusila ila mai ka waku le kuskusinga le on ka upule ya msalo sa mo ngusila po se la ru su wa fele ngai ngai ai o kilangi po le bar su wa fele le funga le population sa mo le yai ai pese la rusu wa fele le kokele o kele I lo ai
pe umar wa Australia o se mea o le 5 suluafe leong suluafe ia Samoa ia masalo la ayo Hawaii ma Amerika le e ke le ngumela pe whapea la le kukolu ia kukolu ngusila lo kau mai poe ngule ke le Samoa ai moki ngola pe kulu Samoa le lo se la wafe ia ai piko ke ngusila salo por se lau fa suluafe se lau suluafe ngusila ia o le ka upunga le al kawa anga le kam fai kuleile i ngai kaimi ia mo le lango al Pasifika le ngaka Pasifika ia ka ko Samoa salo fi ke le ka Pasifika le leo e lango mo ke vai aku o ke le fo ia ila ko o monga sangi le fa mo le mo le lo kam fai le kawa anga ia manguia ia a kongo o manguia ko ko kero ka ko finga e vai mai ngusila mo kol masinga ai masian ka opula le o ila ko fonge wo manguia sei wa o ka opunga e ka lova e mo oro le sei wa menga ka finga o ka ko finga malo ku ia e finga wa al kawa anga ia wa le finga mo Pasifika ko ka ba ko mo Samoa ai mo ka ko finga malo mo ka ngo finga e la velo ka sei le sei le fo le o la fesela o ka usanga a fesela ka usanga ila ko e o mai ingusila le sei la le o ka nga vele le free visa e ka nga vele free visa ko masinga e o mai ngi e suengi la ko ngalo ko masinga nga a mo ngalo nga ia o ngalo nga la ko sei fai le mo ngalo nga ko fa proposesi te si ko masinga so e nga ia bawa ia mo ki ngoi mo se ngalo nga e lo le mela le se longa ba ku pep ngalo o le mo kwa nga sa fo nga me e fai nga sa ai o sori kula fo ke le ngi se fa ngalo sori kula fo mo ngi se lo sa i se le ngi mele e fa ka wingo pep ngalo o le mo kwa salo por que mire por los fu cosa ka lo nga makai onga tied up yang usile me yo pep ngalo wa o kero ka wo fai pep ngalo fo nga fai le ra hits fai pisingisi fo nga ka mai pisingisi nga skala le pisingisi fai pep ngalo ia wo mo kwa ku aya ngusile nga me or fai pep ngalo ai mo fo ele fo ngalo e su akule tres ele ai su akule records fo nga IRT ele ai su akule skala ngo kampangi ele ai so wale foi la la vai ka ke vai la foi a ole ko kele a karsia ia wangi foi a wala ngol mele ye e o bela ka foi ngalo nga sa mo nge mai pe foi ngalo ngai a mai fe mai le ngalo nga ba pe pa nga foi o mai ai ele ngalo nga la ko la bala ka foi ngalo ai wa ro ku pe fa ko pe foi ngalo ye ke aula ia o longo inga sili la mo longo inga ka o ka foi ka ko foi nga malo o le kulei inga ia maua ia free visa koru masinga ai la ko fa mga inga sei o ila ko fa mga inga sei inga i whainga malanga mai e sa iringi la ko ngā ruenga mangi la ko kampangi ko mau e whainga ruenga e whainga o whia nga ma le leifon menga e ke la ko aru fa whainga i maripure fa whainga i markampangi e vai markampangi i lo marosi mar kala whaingai mar ngā ruenga le ke whai. Ia, por kala whaingai whai o loa ka mai, ma se ngā ruenga e whaingkua iai. Inga ia mau e sau, ngā ruenga kō mau, ia mai ngofa mau ai loa. Pēla o vaenga ngā le, kau ke pisi solo le malo le whai o ngā ngā sa. A o mea ngā e kaunga, wa lewa kaunga whakulanga, lewa kaunga whai. O le poro kiki whai o ngei mea o kako ngā runga ia mai whawai kaimi. E leo se mea whaingofie, ma se mea... Ma kauni e whai o ila ko waia ngā runga le ngei ngusila. E rin kaka poro kiki. O ka ngaka ea ki ngā ea le kamao a inga ngusila. A ea whia rofa ngā malo. Mo whainga kāla pai ka ngaka ia o ngā... O whakinga o lako ngā runga. O ngā ua whike ngā i le poro kiki. Ma le ngā runga le a ki ngā.
o ngalo is a human development poli social economic development al malo e sau lalo o mkanga rungai o kama ai ngo sila mo ya la kole mo ngi sila nga lu ma fa no i lunga kama ai ngo sila i foi nga lu ai mo foi mo kupe e fa mo ngi ka fa nga lu mo lo ai a mo ngi ka fa nga lu mo lo ai la fo kupe sa mo ave me sa mo ave fa mori sa mo o ka fa sa mo e ko fa fo ila kama ai nga sa mo o le menga ka wai le awal fa por kikio o ka ko nga lunga ye mai ka ka mai sa mo ngi o le mo kwa por kikila langa o ke masangi i le uso fo lo vai nga lunga ngi o is ke mi e mo kwa paso ale e ka ko si uso si e vai nga lunga ngi il por kiki mai sa mo e fe lolo lava ia Vanuatu ma fiki ma konga ai kauro ya kako o kilme o kakau ile mingska ele fe kau i mai le mangaia le mele ke vai aku ai ai fai se a wala fai ngofie fai ngofie i kangaka o lo mo le sei fai ngofie malo sa mo fai ngofie malo ngo si donga lu fakasi ile abesera por kikira ai kilo kama ainga mal manguia or ka whainga ruenga. Mal manguia Samoa, mal manguia ngusila. Mal manguia o nguu mai kumalo. Inu ka upu lea o ngā ruenga lea mai e. Ka ki ele ngā runga whawai kaimia. Kas whakam ka upu. Wala ngai luam ka upu. O le se i leo karangoa kuai. A ngā runga whawai kaimia. A saru ka ngā runga whawai kaimia. Ai manga o le kampangi e ngofo ko mau kaka nga ma vea mos kaka whangarunga ko mau kampangi. Kasi nga mea kaunsi sila e le whainga malo. Nea mea rinko e wako. Leo mau lewa ngoa. Leo mau lewa ngoa whangarunga. Mau lewa ngoa mau kupera kaka ala ko e wako fo. A lea o lea kausanga umalawa. Ku kaka nga ia. O komeki kaka nga ilaro se i mumua. A bese kaka nga o whangango se i wae. Kausanga uma. E mkwa le mawhai sa moa o whaakumu le se lau wafe kangaka. A ke masalo a whape moa ngarunga kumbau a ngarunga whawai kaimi e mai. Ia ilonga ari miki fo le 5 se lau. A kure si 5 se lau mo kupu e mo la kou e mo la wangoa. A vese si 5 se lau i le ngarunga whawai kaimi e whaangofu kumbau e la konga. O ai kia ma warange. E whai ngofianga whai pe aku i ele whinga ngalo o mingska. Ma ko anga kalangoa le mingska ngusila. Ma ko anga kalangoa le parimia, kalangoa le mingska. Inga ia whai ngofie o nga whamauku ia fufuanga i. Mol mangui o kako kungu i Samoa. Ia pese i o nga iau ngā mok ngā afa mang iau ngā langonga o ngei a whewhifamara kako pokalam. Ia o kaimi o kau e whoianga kako marolo. Ka ao le siaso ia kako koe whero e whoi pa whape o ke ua mongoa ia leuso ia asia ka waka mi o lai nunga le waalele masaro koe ki kau ngu uli mea e le wha moe ia lo moli mai o ngoro whaanga ia maanga wha mungenga fo i mole kako a whiawhi mara kako whasoa ai mor ka mingei ma le sila le kungu a e whafo e se kara fo ua o le kara whengai ia o ngu ule ai ngā lawa e ave iai a le nganga ma le wha moe ma le lofa. Ia, o le nganga ngā whaasoa. O le whaasoa ku ia kako nge whiawhi, ia masifo ia kako fans, kako supporters, kako whainga malo. Ia, ka māma ki ngā o le kungu o lo whainga maua mare kako whaasoa. Ia whapenga fo i au kaukua. Po le arawan ngā lunga o le kaukua ia kungu i kua whao le kungu o le laulangi. O lau kaukua lawa ngā ia Samoa mare kako ainga, ia masifo kako Pokalama. Ia, o kako whaamawaila ia lea, o li a kaua, whai masui o ko whai a siaka, mara kako Prugo TV, whaasoi fo ia ma, sawa sausanga sa moa ngei kura le whiawhi.